pues para nosotros es un gran gusto continuar con esta tarea que nos dejó mi señora esposa Estela Galván. Vuelvo a repetir que falleció en el 2020, en marzo, 26 de marzo. Y pues queremos seguir con esto. ¿Para qué? Para fortalecer la cultura del canto en las diferentes comunidades de Michoacán, de Charapan, todo lo que es Michoacán, en donde se habla el purépecha. Y pues ustedes que nos escuchan y nos miran allá, pues gracias por eso, y vamos a interpretar Male Paulita. Pensamenti per no chi meno spiritualità. E mo chissà se s'agimare male la volontà dell'alma, no chi meno spiritualità. Inga warunguri shingira Amapulura pitya pensamenti per no chi meno sindiri puridea. Imo chissà si s'agimare male bravulità dell'alma, no che non sciumiri qua linea. Minzita linea quando mi singherà. Per cui corpo su chiamare paulita, no che scarguanci già ningunia. Sani chagwara, dia pensamenti zikupapiti, kovi kurna kwali zitisalia. Niston chara pitkati ukutinsa. Perdur kurpahusu, ya male pagulita, no tiskar wajita ningunia. Asundia sani chawara, dia pensamenti zikura bibi, kovi kurna kwali zitisalia. Liston chara pitkatsi lukutinsa.